izobere abikiriza hakanisa ya All Saints Church muri MBARARA bagita abantu bikiriza munsi yona okuze ekiro kya Stefano ohikirire okushaboku kwatandika no kubatiza berere Reverend Abraham Ahabwe owaburra yashaba bikirizo kwera umwoyo rukwera na mnonga amirimo yabo eyabutosha nitwe nk'abakristayo ejo ni challenge yarakubatire okugira ngo twikirize tukorese ubwo moyo okumarira nkoko tukuru kubaho abw'amana g'umuntu nga nukubaho abw'amana g'umoyo rukwera Stefano akaba ari umwe abadikoni mushanju abatorinwe abwo muri mugo buhereza kandi Stefano nayijukwa nko mujurizi wo kubanza wafire ahanyuma yo kufa kwa Yesu no kuzoka kwa mukama waitu. Sabadikon wa All Saints Venerable Reverend Patrick Atwire na jangwe mcho ya Stefano ekaberi yo mtano echamuretiro kwe hayo kufa ahabo kwikiriza kwe akaba yijira umwoyo ayijira ubwenje ayijira kwikiriza nabweca abakristayo ninga abantu barahanga twena tushimire kuba twino kwikiriza tumaririre mwen twikirize atwiriza amana g'umoyo w'urukwera hataguga bene gatukorese byakunda nebinte biri kwistara kugambira ngo ukore ukareba ngo umana g'abantu ecyo tikiri kubasika burubera na mukaga byo kwezi kwa 12 buri mwaka abikiriza nibijwe kufa kwa Stefano owisirwe ahabo kwikiriza kwe bari kumutera amabare kandi ikikamuhindura umujurizi owo kubanza gasha kwa Eli akiza